I Gospod reče Mojsiju govoreći, reci sinovima Izraeljevim da mi skupe prilog. Od svakoga koji drage volje da, uzmite prilog meni. A ovo je prilog što ćete uzimati od njih, zlato i srebro i med, i porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostret, i kože ovnuške crvene obojene i kože jazavčije i drvo siti, ulje za videlo, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad, kamenje onihovo i kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik. I neka mi načine svetinju da među njima nastavam. Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite. Neka načine kovčeg od drveta sitima u dužinu od 2 lakta i po, a u širinu od podrugog lakta i u visinu od podrugog lakta. I pokoj ga čistim zlatom iznutra i spolja pokoj ga. I ozgo mu načini zlatan venac unaokolo. I sali mu 4 biočuga od zlata i metnimo ih na 4 ugla, da mu s jedne strane bude 2 biočuga i s druge strane 2 biočuga. I načini poluge od drveta sitima i oko ih u zlatu. I provuci poluge kroz biočuge s obe strane kovčega, da se o njima nosi kovčeg. U biočuzima na kovčegu neka stoje poluge, da se ne vade iz njih. Pa u kovčeg metni svedočanstvo koje ću ti dati. I načini zaklopac od čistoga zlata u dužinu od 2 lakta i po, a u širinu od podrug lakta. I načini 2 heruvima zlatna, jednostavne ih načini, na 2 kraja zaklopcu. I načini heruvima jednoga na jednom kraju, a drugoga heruvima na drugom kraju. Na zaklopcu načinite 2 heruvima na oba kraja. I neka heruvimi rašire krila u vis, da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom. Prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvima. I metnut ćeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svedočanstvo koje ću ti dati. I tu ću se sastajati s tobom i govorit ću ti ozgo sa zaklopca između 2 heruvima koji će biti na kovčegu od svedočanstva. Sve što ću ti zapovedati za sinove Izraeljeve. Načini isto od drveta sitima, u dužinu od 2 lakta, a u širinu od 1 lakta, a u visinu od podrug lakta. I pokoj ga čistim zlatom, i načini mu venac zlatan unaokolo. I načini mu oplatu unaokolo s podlanice i načiti zlatan venac oko oplate. I načini mu 4 biočuga od zlata i metni mu te biočuge na 4 ugla koji će mu biti kod 4 noge. Pod oplatom neka budu biočuzi, da u njima stoje poluge, da se nosi stol. A poluge načini od drveta sitima i oko ih zlatom, da se o njima nosi stol. I načini mu zdele i čaše i jedra i kutliće, kojima će se preljevati, a načinit ćeš ih od čistoga zlata. I metnut ćeš na sto hlebove, da su postavljeni svagda predamnom. I načini svećnjak od čistoga zlata, jednostavan neka bude svećnjak, stub i grane i čašice, jabuke i cvetovi neka budu u njega. A 6 grana neka mu izlazi sa strane, 3 grane s jedne strane svećnjaka, a 3 grane s druge strane svećnjaka. 3 čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvet, i 3 čašice kao badem i jabuka i cvet na drugoj grani. Tako neka bude na 6 grana što izlaze iz svećnjaka. I na samom svećnjaku neka budu 4 čašice kao badem i jabuke i cvetovi. Jedna jabuka pod 2 grane što izlaze iz njega. I jedna jabuka pod druge 2 grane što izlaze iz njega. I jedna jabuka pod druge 2 grane što izlaze iz njega. Tako će biti pod 6 grana što će izlaziti iz svećnjaka. Jabuke i grane njihove iz njega neka izlaze. Sve jednostavno od čistoga zlata. I načinit ćeš mu 7 žižaka i palit ćeš ih da svetle sa svake strane. I usekači i spremice za gar neka budu od čistoga zlata. Od talanta čistoga zlata neka bude načinjen sa svim tim spravama. I gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori.